Pre svega, moram da izrazim žaljenje što uopšte dolazi do ovakvih stvari i što mi uopšte ovom temom moramo da se bavimo. Jer da je sreće, svi srpski rodoljubi bi se našli u jednom širokom frontu koji bi bez sumnje odneo ogroman broj, to jest dobio ogroman broj glasova srpskog naroda. Međutim, kad je već takva situacija, onda smo također dužni da našem narodu iznesemo istinu o svemu onome što se događalo. Činjenica je da Srpski obraz nije dobio nikakav poziv, znači ja mogu govoriti otvoreno i u svoje lično ime i u ime organizacije koje pripadam. Mi nismo dobili nikakav poziv, niti smo na bilo koji način učestvovali u bilo kojim pregovorima koje su rukovodile Dveri. Ono što mogu da kažem također jeste da smo mi svojevremeno još 2011. godine uputili Dverima poziv na savez i saradnju. Oni na taj poziv nisu odgovorili pozitivno i mislim da to opet mnogo govori o celokupnoj situaciji. Mi smo, imajući u vidu da se od tada do danas mnogo toga dogodilo, da smo u međuvremenu doživjeli 2012. godinu i potpuni debakl patriotskih snaga. S strane ponuda radikala je bila vrlo konkretna, iskrena i bratska. I procenili smo zajedno sa braćom iz Srpskog narodnog pokreta Naši da je upravo to ona vrsta saveza, onaj nacionalni front koji može da predstavlja najveće iznenađenje na predstojećim parlamentarnim izborima. Zbog toga smo i odlučili da stupimo u savez sa radikalima i sa Srpskim narodnim pokretom Naši. I ono što nam je posebno značajno bilo u tom trenutku jeste činjenica da ni od strane radikala, a i sa naše strane, tu nije bilo govora o stvaranju nekakvog privremenog koalicijonog sporazuma, kao što to drugi čine, kao što vidimo i sada pred izbore, da se stvaraju razni savezi u kojima oni koji su se do juče blatili i pljuvali međusobno, odjednom sada postaju nekakvi najveći prijatelji i ostalo. Dakle, nama to nije bio cilj. Nama je bio cilj da uspostavimo jedan istinski bratski odnos. Ono što je nedostajalo svih ovih godina, zapravo 24 godine obnovljenog parlamentarnog života u Srbiji. Mi smo, da bismo to zapečatili na pravi način, sa Srpskom radikalnom strankom sklopili i potpisali povelju o bratimljenju. Dakle, Srpski obraz i Srpski radikali su se bratimili. I u ime toga bratstva ja sam postao član Srpske radikalne stranke, a gospodin Nemanja Šarović, zamenik Vojislava Šešelja, je postao član Srpskog obraza. Pa ima li šta lepše? Ima li takvog primjera uopšte u novijoj srpskoj političkoj istoriji? Da li stranke dozvoljavaju da se istovremeno bude član dva? Doduše, vi niste politička stranka, pa mi nismo stranka, tako je.